Boleh sibuk ni pi baro, tentang Facebook IP, siaga YouTube channel, jonga ke berkaitan ke PM Solar Technician. Dan mentang ngan pun iya pi kumno ka jingap hair pedang ubot light, bat ubot solar. Hang ni season 5 penyu I bau ni ubot ulang kumju. Rai kadun pat dia ka jingap hair. Nomor ba, uni ubot light, umla bangkit apok solar. Tadakadaw la sina kapang. Dan kumno ba pintip tapi hap ban puli ya kini ki jing tho ki ba tho hang ni. Dapat ya kini jing tho penyu I ba kini ki jing tho ni ka tho aspa arfo hadu aspa sofo voltage. Kabumur ba uni di jong kalai. Kalai hi barabor hi kadai aspa arfo hadu aspa sofo voltage. Tengi dapat pada ya uni jong ka solar. Hang ni pen tho had ar voltage voltage. Kamut kadai jong ka solar. Tampisang apa yang ni pula itu hi ba kabato had ar voltage kadai jong ka solar. Bat kabato aspa arfo hadu aspa sofo voltage kamut kadai jong kalai. Temen tangin tes mo, ingin tes. Ini udah holdar, gua aku nak hadap pada solar panel mo. Aku nak kan solar panel ni holdar. Aku nak kan solar panel. Dengan tes. Ini yang kau kami. Itu ini kami. Ingin dah tap dah daun ni bol jong kalai pada unom me. Kami. Tes biang. Ini udah bol jong ka solar mo. Pengen tahu apa pula me. Kerbau ni bol jong kalai pada apa me. Baik. Nomor balai ba ka voltage jong kalai hamhe bania ka voltage jong ka solar. Ka solar ka ditangkan al voltage. Kat ba kalai ka di aspa arfo voltage. Ngai sekarang bila semua tu ada pun semua tu rosok ha ban komen. Kanu ke bapi kuat bangan ikai ni kanu bapi semua don kam ban keli. Takkan ni ke video pun kau no boleh sipun.